I pozivimo ljudi, dobrodošli u epizodu Captain Steve, danas ponovno snimamo Clash Royale i danas ljudi otvaramo clan chest, znači skupili smo clan chest 10 od 10 i hajde prvo da napišemo klanu PZZ za YouTube, ovako, i mogli bi da krenemo da otvaramo od epic karti, volio bi stvarno, ali stvarno više od ovim tog executionera. Glupi Supercell nikad, ali do sad nikad mi nije dao niti u chestu, niti u shopu do sada nikad, što me onako baš nervira, ali volio bi da ga dobijem. I naravno legendarna i pozdrav za Dušana 2003. Ok, znači dobijemo dve epic. Ok, idemo, ajde molim te. 1620 golda, Goblin Hat, 13 bombera, 34 Tesli, loše, nema šanse. A jebem ti mater više. I 3x bola, da li me neko zeza čoveče. Šteta ljudi, velika šteta, nismo ništa dobili, ali hajde da odigramo jedan battle. Ok, hajde da odigramo jedan battle, onako što se kaže, samo da dobijemo na minutaži klipa, jer nismo dobili ništa. Zaranje u boji. Ok, znači tu ćemo Valkyriju da sredimo, nada. I da izgubimo ovaj battle, ništa mi ne znači, pošto nismo dobili ništa u clan chestu, onako baš sam se potrudio da dobijemo bar nešto, ali eto vidite nismo dobili ništa, on ima ustrani log, ima ove arčerke i dobro, ajde, uzeli, možda ga i pobedimo, uzeli smo malo manje od pola tavera. Princeza šta uradi ovim Fire Spiritima, eto ga, ide. Princeza bije svoj tower, au mamu ti jebe musta. Uništi mi ovo, da li Lumberjack, idemo Ice Wizarda, pa ćemo Hoga i The Log, idemo ovako ljudi. Jao, Inferno Tower, da me zesaš. Ok, idemo ovdje Princezu, da ona uništi ove minione, mnogo dobra kartica Princeza, dobili smo u legendarnom chestu, to već znamo. Da li da idemo sa Lumberjackom, ajde idemo Lumberjacka pa ćemo da pustimo, ok, on će da se redi ovog Hog Ridera, nadam se. Sad ćemo idemo, on baca 100%, šta sam rekao. Arčere, ja bacam ovo, on ima Inferno 100% slobodan, tako da ne verujem da ću da krenem sa Hogom, vjerojatno ću da idem da pustim ispred Knighta, da on proba da primi damage od ovog Inferno Towera, idemo tako. Ok, minioni, ajmo sad, jebem ti da me neko zeza više, joj, jebati, to najviše mrzim, ja sam koristio pre Inferno Tower, ali mrzim ga, ne mogu očima da ga spisati ljudi. Ok, on sad nema Inferno kod sebe, tako da on meni uzima ovaj tower, ajde mi njemu da uzmemo tower. Gledaj ga, ide on sa logom, majko moja. Dobro, uzeli smo tower, što je ono, ok. Za sada, jedino da se branim, on ima fireball. Sad će da vidimo šta možemo da uradimo. Ne sme, ima Hog ovdje hit 100%. To nije imao hit, 10. Joj. Neće log ništa tu da uradi, mislim da je to kraj i da, to je kraj, uspjeli smo, znači pobedili smo ovaj prvu rundu. Ok ljudi, kao što vidite, smoren sam zato što, po glasu već primećujete, smoren sam zato što nismo dobili ništa u clan chest, ali jebi ga. I da vidite, je bilo to za epizodu, nas se like, like, share i subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi, ćao!